खुलुमबाय जोङो सारा बिटिआर ओनसोलाव मोनसेल' गेम उइमेन फुटबल ट्रफी जों भेरगाव ओनसोलाव खुंनाय जायो। बेवहाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद ओनसोलनि राभा छात्र सन्था अल आदिबासी स्टुडेन्ट्स इउनियन डेभेलपमेन्ट कमिटि बर' साहित्य सभा बाथौ आफाद माने जेसेबां अर्गेनाइजेसनफोर दङ जयै जों बे गेलेनायखौ बादाय होनाय जायो। बिनि थांखि आरो नोजोरा जाबाय जे हिन्जावसाफ्रा एम्पावार जानांगौ आरोखि हिन्जावसाफ्राबो गेलेनायजों गावनि जिउखौ दानो हाथों होननानै नैबे उद्देश्यजों जोङो बे बादायलायनायखौ खुंनाय जायो। दा बेवहाय मा जादों गुबुन समफोर बायदि जोङो गेलेनायखौ बादाय होबाय थादोंमोन जेरै 18 टाइम्स जाबाय आरोखि 18थि जाबाय। खोथाया जाहैबाय जोङो सेप्तेम्बरनि 1 तारिखनिफ्राय गेलेनाय बादायलायनायखौ लादोंमोन। टिमफोरखौबो अलरेडि जोङो इनभाइटेसन हरनाय जादोंमोन। नाथाय मैया बिटिसिनि इलेक्शननि जि कड अफ कन्डाक्ट बेखौ फोसावनाय जाबाय। बेवहाय 2 तारिखे बिथांमोना नमिनेसन लास्ट होदों आरोखि। दा बेवहाय जोंहा मोनसे टेक्निकेल प्रब्लेम जाबाय जे ओनसोलाव थानाय जेसेबां सुबुंफोर दङ अर्गेनाइजेसनफोर दङ बिथांमोना खम बेसिब्लाबो इलेक्शनाव इनभल्भ थागोन। जिहेतु बियो गणतान्त्रिक मोनसे अधिकार बयहाबो मोन्थाय दङ बयबो बाहागो लागोन। ओंखायनो गासै बिथिंखौ नायनानै जोङो बिटिसिनि इलेक्शननि बे टेक्निकेल असुबिदाखौ नायनानै जोङो मा खालामदों बे डेटखौ पस्टपन खालामदों आरोखि। जोङो खेला फाथिनायखौ बन्द खालामाखै। इलेक्शन जोबनाय रिजाल्ट होनायनि साननैनि उनावनो जोङो जिरायफिननानै डेट मोनसे फिक्स खालामगोन। लोगोसे जाय जाय टिमफोरखौ जोङो इनभाइटेसन हरदोंमोन बै टिमफोरखौ जोङो खावलायनो सानदों जे नोंथांमोना जाहाथे दुखु मोना आरो नोंथांमोननि टिमखौ जोङो फिन खनसेबाव लेंहरफिनगोन। ओंखायनो सारा गेलेनाय नायग्रा मोजां नायगिरिफोरखौबो जोङो खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना दुखु मोना। लोगोसे गासै टिम बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना दुखु मोना। सारा बिटिआरआव जोंहा मोनसेल' गेलेनाय जायो हिन्जावसाफोरनि। नट अनलि बिटिआर जों नायदों सारा आसामावनो नैबे स्टेन्डार्डनि जोङो खेलाखौ दिनै नुनो मोनाखै। ओंखायनो जोङो खोब गाजा गोमजायै खुंनो सानदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा होनदों जोङो इलेक्शननि कड अफ कन्डाक्टआ थाब एसे नांनाय नङामोन 6-7 तारिखसो थांगोन होननानै जोङो सानदोंमोन जेब्ला नैबे खेलाखौ जोङो फाथिनो लादोंमोन बै समाव सावरायनायाव। दा खोब सर्ट टाइमाव आसाम सरकारा जे इलेक्शनखौ फाथिनो लाबाय बेवहाय जोंहा एसे दुबिदायाव गोलैबाय। ओंखायनो जोङो नैबे खेलाखौ दोनथ'नानै तारिखखौ उनाव लागोन होननानै जोङो सावरायनानै दिनैनि प्रेस मिटखौ লানাই যাতে নমস্কাৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে আৰু এই প্ৰেছ মিটৰ দ্বাৰা আমি এইটোকে জনাব বিচাৰিছিলোঁ যে আমি এই অঞ্চলৰ গোটেই সংগঠনবিলাক লগ হৈ আপছু আৰছু আশা ৰিজনেল স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন আৰু অঞ্চলৰ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা গঠিত পৰিচালনা সমিতিৰ দ্বাৰা আমি এই বছৰ অন্য বছৰৰ দৰে এই বছৰৰ 18তম উমেন ট্ৰফি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ। অহা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 6 ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হোৱা কথা আছিল। ইতিমধ্যে আমাৰ গোটেই টিম কণ্টেক্ট বা আমাৰ যিখিনি যাৱতীয় কাম কাজ যথেষ্ট আগবাঢ়ি আছিলে, মানে তুংগত উঠা বুলিয়ে ক'ব লাগিব। কিন্তু দুৰ্ভাগ্য নহয়, এইটো এটা মানে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া। আপোনালোকে জানে যোৱাকালি বিটিচি ইলেকশ্যনৰ কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগিছে। অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহত জোৰদাৰ বিটিচিৰ নিৰ্বাচন চলিব। আমি গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক হিচাপে গণতন্ত্ৰ বা ৰাজনীতি এৰাই চলিব নোৱাৰোঁ। কম বেছি পৰিমাণে প্ৰত্যক্ষই হওক বা পৰোক্ষভাৱে হওক আমি অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে আমি এই খেলখন মানে কাৰিকৰী অসুবিধাৰ কাৰণে কিছুদিনৰ কাৰণে পষ্টপন কৰিছোঁ। আমি নিৰ্বাচনৰ শেষত এই খেলখন আকৌ পুনৰাই অনুষ্ঠিত কৰিম। এইখিনিকে জনাবৰ কাৰণে আপোনালোকক আজি মাতি আনি এই প্ৰেছ বিবৃতি দিছোঁ। আৰু সমূহ ৰাইজে যাতে এই কথাটো ভালদৰে অনুধাৱন কৰে। আমাৰ দুলীয়াজান, কোকৰাঝাৰ, গান্দাখুংগুৰ, ভেৰগাঁও FC, আছাম ৰাইফল আৰু ভূটানৰ টিম এটা গেলেমপুং আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিলে। গোটেই মানে এগ্ৰিমেণ্টো কৰা হৈছিলে। ইতিমধ্যে আমি যিহেতু এই সিদ্ধান্তটো লৈছোঁ, তেওঁলোকক আমি যোগাযোগ কৰি খেলখন যে পিছুৱাই দিয়া হৈছে এই কথাটো আমি অৱগত কৰিম আৰু তেওঁলোকক পিছৰ পৰ্যায়ত আকৌ আমন্ত্ৰণ জনাম। তাকে অনুৰোধ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।